Kila don spomot ki kertong na keleng ki constituency ki belah tap kerteng ha office deputy commissioner ke Riboy district ha kan terik urempang arjar pulai nak benta bani aireng ha ka election MLA arjar pulai ke ban long ka arpenyo terik mentau benai. Kini ki kentup ya sawmot ki kertong na United Democratic Party kata ubak Meral Bonds im na nongpo ubak Sunshine Makri na umsning ubak Bayahun lang Makdo na Mauhati baru ubak Bathok Nongmali na Jirang constituency. Naka Bharatiya Janata Party pat ki kertong ki berwan mani thap kerteng ki kentup ya ubak Durut Majau na umsning ubak Everest Marsing na Mauhati baru ubak Shanbor Ramde na Umroy constituency. Naka Hill State People's Democratic Party kakong Evelyn Kharbani kalawan ban thap kerteng bani aireng na Mauhati constituency kat ba naka People's Democratic Party ubak Bayatay lang lapang ulawan ban thap kerteng bani aireng na Umroy constituency. Hakan kasi ubak Osbert Batay lang renja ulawan ban thap kerteng kumu kertong Klemseng bani aireng na Mauhati constituency. Aga jinyu kun election we le ni long confident ba ban jong. Jadi ngi bangi sania ki pajba jong nong ko si ban pengchong nong rim aki kam ki banga kum sakri uberit na persang ban tre aki ding san stem do bali omtang ya nong po no si ya gri boy borok kowe bat ka jela bat ngi scam bagi pajba ki beron burom jong ka nong po no si kinsa ai ki jing kersan bangila ban poi sau thong jong ka jong kam ni ka bat mai bagi UDP kam pat job na nong po pat si aki por ki bala depru laju job ki MDC election laju job ding soburom hagi por bala dep di mahe doktor di lapang di MLA bala job pratli ki election sau pusnem geti ila sakri bat gejing sakri gejung I kum ubriu na kamban ye gani gejing sakri ni kum ubriu di pajba penjob na por sa por thagani ke kentiu ilong confident bat ni sania ya ki pajba jong nong po si bagi kam gi bangla persang bantre ban sakri ingin scam bagi pajba ke nom ino bat ni kerpat hiru balong ba jong gani ke por segi pajba jong nong po si ban ailat yang sesin bangin yo ban sakri khamban bagi don ki kam ki bing lala ban pendep bat gidang don subun ke bangin patla sansnem gani ke por ke balong kot tendre ingin scam bagi ni ke por ke banwan ngin la ban sakri Igum kalau muncak kamu si konstitusi gede, kau ini konstitusi apa? Sadentang. Jadi penjaga sekdoro, idon-tang lagi PSC. Ada ni ada ibandon. Ke CSC lagu nomor home try pada mungkin. Tak ada yang yang sektor. Nak yang education ru. As of now, 4 don. Even one higher secondary school in Mauhati konstitusi. Wadon mentaro gede tang punya komision di Hong Salai. Tuai sin pada kita. Dah berpikir pada nak yang communication nanti sengkian tu. Kita beruna di babon kita. Babon di surat ini kita belajar apa. Lalu saya ini di government policy untuk sektor. How to restructure roads in the future. Dan tak pada yang respect pada hal yang kita orang. Kita tak sebut ni orang yang orang orang. Kumbah 70 to 80% kita senang dah mahu kita orang. Kita kami mana boleh lagi. Kalau kita orang fikir ekonomi juga jelas berapa, state berapa. Shania scam ya ki fight ba nong thabut jong ka Mauhati constituency bakin ai kajing kersan bangin poi show thong jong kajing job bat kajing job ka jonga kan dei kajing job jong ki fight ba nong song snong jong ka Mauhati constituency bat kajing ele jonga ka election la arsin menta ngai ba kidang don kijing duna hapo ka constituency Mauhati na kata kadaw ngawan biang sa sin banyakun ya kan election kum kariu kan thai ngai ba bun ba ki jingduna hapo ka constituency but akwa ru ban kan tiu no ya kini ki jingduna khamtam ya ka PHC kan tiu no sya ka CHC but namenta ki youth ru ba ka don ka jing thrang nga bangan wanra ya ka ITI hapo Mauhati ka institute namenta ki khun samla ba kin yo kam yo jam ban kin yo ka jing training hantai but namenta ka umbam umdi ka surok bat kumta teter ki jingduna hapo Mauhati ngawan namenta ki pajba kop siliang sem siliang ki beduk besok bat kajing kerpat ka jonga ya ki pajba jong ka Mauhati bat ya ki nong kersan jong ka SSPDP hi borok away
ke Meghalaya kat bang ibu ya ki kandidat ban penjang banyele ke election namar ke ne ke parti ke jongi ke parti ke bala rimtam na barok ki parti bat ke bala penyo ro ya ke jela Meghalaya deng ba ka jing trai jong mai hopping bat ki sipai om tang na po west khasihil andrai wat na Ribhoi district khasi jantia hill ro kumjo bat na kerpat ka jing snoret ya ki pai ba to se pensalem ya ke ne ke parti ke jongi kenang kibar na kenang ba na po bar jong ka state ka jongiru kintip ba ka party ka bi ya ka jaj banriu bat ya ka rikasi jantia ka jongi Ngadon kita kacing angdut Panwara ya ke cinggalah apa homesting kursi dia berkorban upah kamtam di agriculture sector educational sector sports and youth sector nam ta bade kum ka tourism sector kiwi berhaju lapor Panwara ya ka sustainable development apa ka homesting kursi pura koi na kalian cuma he kumbu potong jong parti di homesting kursi ngi ba kalau si 4% kita ngi kerman di poisyaka jong nam na kalian jonga he nga ko sai pi ba ni parti bangi legit ro kadi ba kaman ju pai ba but na kalian juga ba de syukui ko konstruksi la ni ka syukui district am dan even comment pai ba jong ka Jerang constituency uladon kam yau MLA bala ban sim garai ni layak sansnem da kita ki joint venture MLA la banom te kimla umla man sim ka barai bitikna habidi ba ka jinon kam ka jong pai ba bat kita kisin bapau menta nilayo ka support ko biang na baro kinong kosnong jong ka Jerang constituency baro kinong kersan kita jonga kinang ni ha menta kimat kongsan ka Jerang constituency ka de ka rep karyang ka banang kong kabaar ka de ba habidi ka border ba ka asam ka bingihap makon bay haturkom kaba kinong sok sinong kinihun lang ngam idon ji hun ni ka singile amtang ngile marway wat pada ki ong baka parti badak semai apa ka tumroy konstituensi juni hari nakaliang jong kejingirap nakaliang skip go fire belawan ki buron sinen ki ngayo yang dika ngaruk kami nakaliang jong kinongrat along kup silang sem silang koilan betur tas khmat lakta kebahagiaan terura ikut par nampak jinongret ki apo kadong ka konstitusi juni konstituensi kebakam kungsan kebangami khmat mata kebang ada anut sisa ngai ba nakaliang jong ki kinongrat nakaliang jong kinongrat nomor kumba berapa persen ngal ong epi bagi don kinongrat hapo ko umri konstituensi ki jongi nganek scam ba ondang layo ya ka jingjop kinai be yang ni ka parti ka balale ha hapo kisnam ki por ki balale no bat gidon ka komiti ka kerpang bet nakaliang kinongrat kata ka de kisan morcha Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela